공감사 벽인인티 생규레림 고수슈기 벽결론이 동기하다 십시니 랍네 싱룩르 펜도쿠바 타카다베 세븐이식당 지루니 동정을 더죽직베 세븐이 사다베레림 녀데슈기 다른게 레림 나지노 콘스김고 춤추기 딜 장군전나 냠슈난게 쯤서 랑도 칼롭탄 춘데제도 페도메 ngabaru pemishiki kyanashunge sijula shige kebenawar se송제도 Kya chansha Guwahati Gyasena Kya Gyayong Pöden Kyabgyo Chobe Chokchen Teng Ngabe Ngundre Sagwe Lenzo Gongzo Tang Panden Sikyon Cho Asane Su Pepjor Sindu Pemi Manchitu Lenzo Ne Ari Trezo Ki Chokzu Sawar Samdi Shunandu Pemi Tikzu Penjo Legu Ne Pepe Loptu Chongle Ruka Ki Chongmitso Lake Na Yubare Sangyu Shifta Shamasirona Sabimbenga do Jino Konskemgo Chumuchoki, Texin Chilling Zula Kangi Cherena, Dilu Jangun Chena, Nyamshu Nanke, Zumasor Lando Kaloptang, Pendrup Jubdunta, Changjup Semgeki, Chunde Jezedo, Konskemgo Chumuchoki, Zumunambe, Shungchen Kala, Twesamta, Seme Lopti Sola, Bezun, Huda Nawar Najoyan Zedo. Deshin Kaluki Zowo, Pöki, Tumomain Be Nangbe Shungna, Twesam Gomsumki, Lomnyen Nangyu, Kejumbu Yimbatang. Zamling di tengi chulu chega changme chamzil labja sungu yoba jikzong yinbata. Sui chela tebata chulu shen la kuizi goba so kape do. Tebata kuba yawa cheche. Tebata sosu da chete tebache. Ine kuba di chamzil dengengi chulu samalaliya. Kuba cheche. Ngay dos nyamlin sawla da dos rodegi. Chazanga 애니 추루 상월로 직직이야. 지금 떠준 담면도 여래디 이내에 참주병에 직주로 차대주잖아요. 엔 든지기다. 삼바 남다고 터네. 왜 그시지잖아요. 내가 아주 튼지디게 용되기도 와. 애니 아주 난자로 차지 용도. 애니 편주직직 또 로준 차서던데. 거다 용돼야지 이제. 애들 디 뭐냐 다네게 추루 담면도 디디 지 덤지 직교로 지 sometimes you chat 하지 용도와 다 더루부터는 샤베이는 산제베 취역이 더루 다 배면자리 자들이 인도다 더르드나 점대의 랑기 아니 결혼다고 캐는 식사다 세션도 레버다라 나이 갈라워 차이 퀴즈 민스니 근데 점대의 고랑기 아니 내 재순당에 아니 점대의 처리야 애니 좀 된다 대바체 지 구버체니 애니 좀 된다 쳐지 캬라고 말이 있어 이지저고 말이 있어 좀 된다 땜베 쳐들라 애니 금전 가르가도 가 애니 당시에셰 당시에셰니 애니 금전 되면서 통 애니 대상도야 마세 애니 금전 되면 지금 럽저 송셔버티 라린 게르잖아요 심을 주고 근데 지기도가 딱세체 도스체니 균생이 터네 잡아체 아니 라링게니 냠용부터 딱세체 인도잖아요 아니 판도 여도비도나 아니 이시시 챌린지스 좀 되게 송도 kalutzetube jesu jungun tadagi kuzub nambe gomchola tawse jimbu yanshu yobre 팅데 주메 장군주 대신 다름살에 중군 겐데 출링도 다우주베 제바 숨내 조여버다 달렌디 팅니 사직바데 창여버제 초슈 중군 칸이 겐데 출링다 드머링 창주 출링 잠양 출링 도지 출링 피디 중군 고벤 중군제 야가다 비유니네 중군 듄게 주마 숨결하 냠슈나 여버제 페도메 ngabaru pemishiki kyanashunge sijula shigwe kebe nawar nyendomine jinsong chedo pemite mingla tashi shugudo konlo sumju sojigin bata ngaba meruma yuche ruka ngaba neredo konla puduk shiyo bata sande mingla kebe shugudo tashi lage jindu jube tsebani sarunye ngaba zongge shungnamdo lagwar konsu choge kuba kene konsu cho pyodu dende shugu bata pyola rangwang gwebe kebe chegab lamzing kyanashunge nyendomine kong zisong che yoredo sane su yumi tukyo ta delam so ki thela jindukube cheba junine sung ngarla thamda shukje cheshin baredo ya changsha asam ngade kyasa Guwahati na yaga kyayong pöde kyabgyo chobe chokchen teng ngabe ngundu sagolen zo kongso ta
Pande Sikyon Cho Saneso Pepjor Sindu. Chize Sumju Soji Sa Pembeni Ngade Sargul Henzo ki Chokan to Chongdu Kotik Chojung ki Chokso Kusha Rinjin Kanto Krime Latang. Pemitik Zu Kyapkong Pagwe Dedu Lekang ki Kenzin Jigme Suldimla. Deshin Sane Kotik Chojung ki Kenzin Sonam Hundula Je Lenshuk to Sargul Henzo Konso Nangdu Watang. Kapte Zo Chongdu Lerim Ka Ngote Tanda Chongdu Kene Rangshin Kola Ngote Nangdu. One important thing which we would like to mention is that, as all of you know, this year is 80th birth year of His Holiness Dalai Lama. It has been celebrated all over the country and also throughout the world. We taking this advantage, this Tibet Support Group Conference, the 5th Tibet Support Group Conference, we will also pray for his long life. आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है तिब्बत में जो बनती बिगड़ती जो स्थिति है उस पे क्या चिंतन करना हमारे लिए स्वाभाविक दृष्टि से कोई कारण बनता है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ जुड़ा है तिब्बत का अस्तित्व, तिब्बत की पहचान, तिब्बत का संस्कृति, तिब्बत का धर्म, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग केवल अपना दरवाज़ा खटखटा रहे हैं हर माध्यम से, और इसी दरवाज़ा के खटखटाने की श्रृंखला में आज का ये भारत तिब्बत समर्थक समूहों का जो सम्मेलन हो रहा है गुवाहाटी, मैं समझता हूँ और मेरा ये विश्वास है इससे एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से जाने वाला है। हमारे यहाँ अभी जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें करीबन 200 करीब लोग सारे भारतवर्ष के जितने भी भारतीय हैं जो तिब्बत का इस मिशन पर वो लोग सहयोग कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं करीब 50-40 वर्षों से। वो लोग बुजुर्ग लोग हैं, करीब 70 वर्ष की उम्र, वो लोग आएंगे तो आप लोग रहेंगे तो आप उनको भी खुशी लगेगा। दूसरा एक तो 2 तारीख को शाम को ये कैंडल रैली 5 बजे से शुरू हो रहा है, ये इसको तिब्बत स्वतंत्र ज्योति यात्रा नाम दिया गया है, हम लोग ये करेंगे। इसमें ये वो जो जितने भी बुजुर्ग लोग आएंगे वो भाग देगा। और शाम को कल्चर जो है कल्चर प्रोग्राम रखा गया है हमारे वो कालिम्पोंग, जहाँ दार्जिलिंग के पास में कालिम्पोंग, वहाँ एक अपेरा तिब्बतन ग्रुप है, बहुत अच्छा तिब्बत का असली कल्चर उनके पास है। इसमें याक डांस है, स्नो डांस है, ये सब है। वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर समय होगा तो आप लोग को भी निमंत्रण रहेगा। Konambezo Pyogi Nedun Tay Yagala Dewa Chimbo Chagayovatan Yaga Changsha Segui Chashana Chepsitan Benjo Rikshun Soki Nedun Ta Dewa Chimbo Yovatan Lagwardu Pyogi Nedun Tay Yagaki Denja Nedun La Tu Yovaje Songdo Diga Segui Be Kodik Soshungi Chozo Guship Rinche Kanto Krime La Surdu Jendi Shugab Kongi Sochenki Migwi Zo Pyogi Nedun Tay Yagala Dewa Chimbo Yovatan Tenzo yaga changsha segu ki memangzo shegu gyu nenga chisam yimi kodo pegyu tang lagwardu pyogi nedun te symbol netuba chigite kechimbo tongshin yeje sungba dijik siruna. Tibet issue is also related with Indian security. So it's very important for that. We are expecting about 180 participants all over the country. 180. So through these conferences, we want to keep alive the Tibet issue. And you see, in the world, you never know tomorrow what happens. We have not seen tomorrow. But we must keep on pressurizing the Tibet issue so that tomorrow, when there is an avenue to solve the Tibet issue, there is some, already some process we have done it. That is where we want to do it. And we do not want to catch unaware. We want to know the government, Tibet exiled government's opinion, so what is their opinion. We want to know the people's the opinion. And through this, the most important thing will be to create awareness among the people of our country that Tibet issue is our issue and it is not a separate issue, because anything happening in the Tibet is immediately affecting the people of our country. And this time Northeast is that any development which takes place in the Tibet, it is immediately affecting the people of Northeast before it is reaching to the main. 야자용 표준 겹교 초배 초chen 팅아바 타링 모이수 고주 여버제 초chen 치제 니다 숨 닌다 니기리 나심바타 총두 레림께 차셰소 산네라 स्वतंत्र ज्योति यात्रा छेबे मारमे ठोंगोशिता रिक्शुं ठाप्देकी लेरिमचे नंगेबरेतो
Pande sikyon cho choche na kundun zuwar pepshu che khazan san nime chidor Guwahati pepshu nang sindu. Kapter Changsha Arunachal ngaku tizu tharge lingtang meo chempe ling tenzikang Meghalaya ngade Shillong che soche sane kunzi nambe ube sane ki leke nemo wan namba pepshu cha yobre. Pimi machidu lenzo ne pimi yongki tsabshu de eri trezo ki chokzu sawa kusha Paul Ryan chola tsamdi na do. Panden chozo pimba siri cho ki sendo biwe tsamdi neti na kunyi cho eri trezo ki chokzu sawa demden chungwar gazu tsamdi tang. Maung ledun tada lamlong yongwe mundi shushin yeje sungpa tanda. Eri shukma nine tabar pyodun gyabgyo nangwa nangdar pyoki tenda masi pardu mudu tedar gyabgyo yongwe rewa shushin yeje shudu. Kusha Paul Ryan cho sapubu nimo eri trezo ki chozo ngapchu ngapshi par demden chungyo batang. Ranglo shibshi chenga yinba kong chili chikdong gegya tukchu regu ne sungde. Tabar eri trezo ki chozo kong ne kuna shunshu de cha yubare. Dindangome sapubu nimo dading pyogimdu pimi tikzu penjo legung ne pepe lupdu chongle ru choge. Chongmi chor lakye nangwa tang lume soebe chongle chershi zebu nam demden nangdo. Zegu teto dading pyogim ki gele loma cho penado. Kapter penjo legung ki chongle yarge ramdek leshi genzi tenzi kirabla ne pepe jizo na yardun chongle ba. Kangmang tungebe kortang shenge chor yardun chongle be lobjong deba yu. Jizo na sangju ki shuken kanta chene tepi yoba soki kola damshe nando. Loma cho ngoy ne kyang chongle rucho nang shukne rangi ki nyamyong da sheja kongbe to pende chichung kola yang sungshe nando. Ruchoki chongmi shibju shejik yoba nam dading pyogim zinda juwa ne jungni pake loma yimbare. Pepe lobdu chongle ruka teni pepe jizo na chongle lobjong tate sanzung nangwe lome rucho tangbo te chag yobare. Lome chongle rucho teni pimi dikzo penjo lekongki chongle yarge ramdek chenpe sartu leshishik chag yobatang. Migizo pepe jizo na yartun jen tang kege chongle ba kangmon tuendapsu shenge so lobde kamne yartun chongle to toying lepgyu tang. Lamdun shugyu tela tab dewu yobe kuyungshi dungyu te yimbare. Tarinki sangyu lerim dizamyi pyodun sangyu gebaka Tibet ca nertang pyo ca Asia. Deshin shizang zhiye ca org chebe tazik to nesikyo ye. Shamla namshing wanda tang pyo menzi kanki nire ceje lodo siruna. Yindri segen yola tsamri shu pyo gyalo nidon gyada shibju shenyi tang rabjun chudunbe namlo shinglu lu pyonda gube ce nishu tsalni resa mingma tang redo daga napso te jinda chukchibe ce sum tang njungchu melun tang menyi yinbe ceja sang tini ledun so chigyur sangwa namni hlasul tang rimdu cheba jingdong cheba pulun lemba kirsa sowa tang moja bakwa so jangwa nola chujing norgun dunba gyuze jangwa so la sangwa tang lokda tadru nibe lasa yinbe tini lamdu chewa ang sik yongyang chongi namgu yinbe sakanda chongkan so sardu gonzi chemenye teshi chongle ri sardu nyegyur zemsun nana sang pyo gyalo nidon gyada shivji shenyi tang rabjun chudube namlu shinglu lu penda gube ce nishu tsabshi resa lakwa tang redo daka gelte jinda chukjibe ce shi tang jungchui mechu yinbe cejangye tini ledun so chigyur nyenpa namni menjor cheba tang kimsar zimba rabdu chungwa karle dang abru leshi dang kangba shiksui rigla nyenpa tang teshin lopta tadru nibu shesa yinbe tini lamru chungu ye shenyang puyi namgu yinbe pujung sarbe rik nangne chila thokmar goti chegyur nyenpa yinbe tedun yiksa yoba shu tujiche.